ndabaramukije mwese abakunzi b'urukundo gatatu TV, ndaramukije abantu bose bumviriza inyigisho nshikiriza bene data. Kino gihe tugezemo n'igihe cya nyuma, iyaba abantu basenga bakabaza Imana iyo igihe kigeze, bakamenya aho igihe kigeze. Kino gihe tugezemo n'igihe cya nyuma. Imana yo mu ijuru igiye kuzarimbura abari mu isi. Umwami Yesu agiye gutora umugeni. Umwami Yesu agiye kuza ngo ahembe no guhana. Mwene data, uzaba uri hehe? Uzaja hehe? Kufite amatwi ariko ukanga kumva, kufite amaso ariko ukanga kubona, uzaja hehe mwene data? Reka ndakubwire, umwami Yesu ari mu kuza. Dore umwami Yesu araje, aje vuba, aje guhana abantu bose banse kumva, kandi aje no guhemba n'abariya bamwumviye. Yamara mwene data, uri n'ugutwi niyumve icyo umwuka abwira ishengero. Uyu munsi ndabazana ijambo ry'Imana. Nje ukubwira ko Imana yamaramaje no guhana abari mu isi. Imana yamaramaje no guhana abari mu isi. Mwene da, aho uri hose umenye ko Imana yo mu ijuru iri mu mipango yo kurimbura abantu. Icyo nakubwira cyo, nje kukubwira ko Imana iri mu migambi yo kurimbura abari mu isi. Nico nje kukubwira. Ibyo muri buvuge byose muntuka, munyandikira amakomanteri yo kunsebya ntaco bimbwiye, ndavuga ngende. Ariko icyo ndakubwira cyo, ndakubwira ko Imana iri mu mugambi wo kurimbura abari mu isi. Imana iri mu mugambi wo guherengeteza ino si n'abari mu isi. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro igice 6 ku murongo wa 13. Umuntu wese afite ijambo ry'Imana arisomera. Dusenge Imana. Twubahe Imana, dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Uwera Mana nyene icyubahiro, ndi imbere yawe, dore ngiye gushikana ijambo ryawe. Nje kuburira abantu bawe nk'uko wavuze ngo nisemerere. Ndakwinginze Mwami, ndakwinginze Uwiteka, ugende mu mitima y'abantu, ugende ukora ikintu mu mitima y'abantu, ugende Mwami Yesu, ugende uhindura abantu bawe, kubera ko wamaramaje ugiye kurimbura abantu. Mana, ndakwinginze ugende mu mitima y'abantu. Mwami, abari kure yawe bagarure kugira ngo ntibaze barimbuke. Uri Uwiteka, uri umunyembabazi, ariko Mwami imbabazi zigiye kurangira. Ndakwinginze Mwami, genda mu bantu bawe. Umwuka wera asanga abantu bawe, bagenda baganirize. Mwami Yesu, bafite amatwi bumve icyo ushaka kubwira abantu bawe. Abari n'ugutwi bumve Yesu Kristo. Ndakwinginze Mana, gira neza abantu bawe. Mwami Yesu, igihe ni cya gihe cyo kurimbura, ntibaze barimbuke. Mwami, genda ubagire neza Data, genda ubabohore, genda ugarura abari kure Mwami, genda ugarura abari mu byaha. Ubeze Mwami, ubogeshe amaraso y'igiciro. Mwami Yesu, ngo ni Mwami mwiyeza, niko ijambo ryawe rivuga. Mwami Yesu, ndakwinginze. Haleluya. Sanga abantu bawe, sanga abantu
Mana, gira neza abawe. Ndagusabye mwami undungikire Mwuka Wera kugira ngo mwami Yesu Kristo akontorere n'umurimo wawe. Mwami Yesu ugiye guherengeteza abari mu isi. Mwami n'ijambo ryawe niyo wabyivugiye, niwe uri kurayivuga Mana. Abo ugiye guherengeteza ni twebwe bari mu isi. Ndakwinginze mwami ugire neza abantu bawe. Hariho mwami Yesu abatarakumenya, ndakwinginze mwami Yesu bahe kukumenya. Mwami hariho abageni batariyeza Mana, hari abageni mwami batariyeza. Ndakwinginze Mana, mwami Yesu ndagusabye ugire neza abantu bawe. Ndabohesheje Satani n'abadayimoni mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndakwinginze Uwiteka, haleluya, ubane nanjye mwami. Ijuru rimanuke maze rinkikuza, ni mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti, amen, amen. Umwami Yesu natugire neza. Bene data, Imana yamaramaje, Imana yamaramaje no kurimbura abari mu isi, kubera ko ibyaha byabaye byinshi. Abajura baguma biba, abasambanyi baguma basambana, abikinisha baguma bikinisha, ingo z'abubatse, abashakanye bakora imibonano mpuzabitsina hatariho, bagenda mu kanwa hagenda naca imyanda mikuru. Imana yo mu ijuru yamaramaje, Imana yo mu ijuru yamaramaje no kurimbura abari mu isi. Imana yo mu ijuru yamaramaje, uwumva niyumve, uwumva niyumve, udashaka nawe areke. Ndavuga iby'Imana ishaka ko ndakubwira. Ubu bipinga bipinge, ubu bipinga nabipinge. Icyo ndakubwira cyo ni uko umwami Yesu agiye kuza, aje guhemba no guhana. Ndasemerera, ndarangurura ijwi ryanjye. Ugira amahirwe kumva iki jambo ariko iravuga, uwo muntu azakiza ubugingo bwiwe, uwo muntu azabaho. Naho umuntu yica amatwi wewe, uwo waragowe. Ariko icyo nakubwira cyo, umwami Yesu araje, aje gutwara ishengero. Uwaze kumva azarimbuka, uwaze kumva azatabwa mu kiyaga cyaka umuriro. Umuntu wese akumantaza umutima azarimbuka. Dusome ijambo ry'Imana, dusome ijambo ry'Imana, haleluya. Imana ibarira Nowa iti, ndamaramaje guherengeteza abari n'umubiri bose, kuko isi yuzuye umuryano ku bwabo, nuko nzobarandurana n'isi. Haleluya. Imana ibarira Nowa iti, ndamaramaje guherengeteza abari n'umubiri bose, kuko isi yuzuye umuryano ku bwabo, nuko nzobarandurana n'isi. Iri ni ijambo ry'Imana. Imana yampaye ngo ndabahereze. Bene data, muri ko muranyumviriza, mwebwe muvuga ko muri ko muraja mu ijuru, yamara mu mitima yanyu muri ko murihakana Imana. Dore Imana yampaye ijambo ngo ndabahereze. Imana igiye guherengeteza abantu, igiye kubarandurana n'isi. Yamara mwene data, nuhunge umujinya w'Uwiteka, nuhunge umujinya w'Imana. Imana yirigura kuburira ariko ntiwumva. Si rimwe si kabiri Imana ikuburira, Imana irakuburira buri mwanya, ariko wewe ntago wumva. Reka ndakubwire, Imana igiye
kurandura abantu. Imana igiye kurandurana abantu, ibarandurane n'isi. Reka ndababwire bene data, nimwihane muve mu byaha, nimwihane muve mu byaha, nimuhindukire Kristo, nimwihane kuko umwami Yesu araje. Haleluya. Umwami Yesu araje mwene data. Igihe kirageze mwene data, niwihane uve mu ibyo byaha urimo, uve mu ibyo byaha urimo mwene data. Uri umusambanyi kandi usambana wihishije, uri umujura kandi wiba wihishije, uri indyarya kandi uri n'umubeshi, ukora ibyaha bitandukanye, uri umurozi, uri umwicanyi. Reka ndakubwire, Imana ivuze ko igiye kugira iki? Kubarimburana n'isi. Imana igiye kurimbura umuntu uwo ari we wese. Yemwe bene data, nimuhindukire Kristo, nimwihane kubera ko igihe kije ari kibi. Umwami Yesu yababajwe n'ibyo muri ko murakora. Umwami Yesu yababajwe n'ukuntu muri ko murakora ibyaha. Umwami Yesu yababaye. Nimuhindukire. Abakozi b'Imana muri ko muriyambika ubusa, muri ko murambara ubusa mukaje imbere yabo muyoboye. Reba ukuntu mwihinduye, mwagize iki? Mbese mwapinze Imana. Reba ukuntu mwigize, reba ukuntu musa byonyine, musa nk'abisi. Yamara nimuhindukire Imana, nimuhindukire Kristo. Ibyo byose muri ko murakora bene data bizabagaruka kuri wa munsi. Uwo munsi uraje, uwo munsi uraje. Hari indirimbo uyu munsi nahawe, nari mvuye mu nzozi, iraza mu bitekerezo, ivuga iti: ijwi ry'Uhoraho riravuga riti, tegura ubugingo bwanyu bishitwe uyu munsi, ukuze k'Umwana w'umuntu kuregereje, kandi nguwo arashitse. Mbega mwene data, nshuti yanjye uri hano, uriteguye kuzajana n'umwami Yesu? Namara gushika mu isi ntuzaba ukihana. Oya, bizaba biheze. Ijwi ry'Uhoraho riravuga riti, tegura ubugingo bwanyu bishitwe uyu munsi, ukuze k'Umwana w'umuntu kuregereje, kandi ngo warashitse. Mwene data, nutegura ubugingo bwawe bishitwe uyu munsi, tegura ubugingo bwawe, ushake Imana, ugenda wihane kubera ko mu muriro ntago ari heza. Mu muriro ni habi mwene data. Imana izaguterura igutere mu muriro, izakujugunya. Reka ndakubwire, shaka Imana bigishoboka. Haleluya. Ye wa muririmbyi uririmbana ibyaha, we wa mudiyakono udiyakona n'ibyaha, we wa mukozi w'Imana wa mupaseri uri kurakora imirimo y'Imana ufite n'ubusambanyi, ndakubwije ukuri uzarimbuka. Ndakubwije ukuri uzarimbuka. Ni cyaga Imana izabwira ngo nimumvireho, sindabazi. Muzavuga ati ngo twarahanura mu izina ryawe, ngo twarakora ibitangaza mu izina ryawe. Byamara ibyo byose Imana ntabwo izabyumva, izabwira ati mviraho, kubera ko muzamwara mwihakanye mukora imirimo y'Imana ariko muri abanyabyaha. Yamara nimwihane, umwami Yesu ari mwashaka mwihana, nimuhindukire Kristo. Mwaramuhebye kandi mwirirwa mu ishengero, mwaramuhebye kandi mwitwa ngo muri abakozi b'Imana. Mwarahebye Imana, mwarayihebye kandi mwitwa ngo muri abadiyakoni. Muradiyakona mugaca mugenda gusinda, mukaja kunywa inzoga, muraririmba, mwavaho ngo mukagenda mu bapfumu. Yamara Imana yo mu ijuru yaba bayishaka ko mwihana, yamara amaji igiye kurimbura isi. Igiye kurimbura isi. Mwene data muranyumviriza, yamara muva mu rushengero mwagira mu rugo mugashika mukubitishi abagore banyu, muva kuririmba mwagira mu rugo mugakubita abagore banyu imigere, mukagenda mugashwana n'abana banyu, mugatukana n'abana banyu. Yamara je kubwira ko Imana yamara amaje igiye kurimbura ino si, kandi
uzarimburana nawe urimo, nuhunge. Urafite amatwi ariko ntiwumva. Imana iguma ikuburira, Imana iguma ikubwira. Yo uguma ureba manu z'amavideo y'ubuvugabutumwa, uguma wumviriza indirimbo z'Imana. Yamara Imana irimwe irakuburira inyuze hariya nyene. Imana irimwe irakubwira mwene data inyuze mw'izo ndirimbo. Imana imwe irakubwira inyuze mw'ubwo butumwa bwiza uguma wumviriza. Ariko wafashe umutima wawe urakomantaza, wafashe umutima wawe urakomantaza. Noneho Imana yamaramaje igiye kurimbura abari mw'isi kubera ibi bakora. Abari mw'isi barimwo barongorana n'imbwa, barimwo aryamana n'imbwa, barimwo aryamana n'ikoko bitandukanye. Ye Imana ryayiteye iseseme. Ndababwiza ukuri, nimuve mu byaha, nimuve mu byaha. Umwami Yesu yababaye, nimuve mu byaha. Umwami Yesu yababaye. Yo yamaramaje agiye kurimbura ino si n'abari mw'isi. Nimuhindukire, imishatsi yanyu mwiteraho amaproduwi. Yamara nta muntu afite produwi zigasha mu bwami bw'Imana. Imishatsi yanyu mushaka ibisuko ngo ni matuta. Ewe nta gituta nkizigakisha mu bwami bw'Imana. Umuriko muracagagura ingohe ngo muriko murigira neza. Yamara nta wacagaguye ingohe zigasha mu bwami bw'Imana. Nimukizwe hose, nimukizwe. Bene data muriko murishiraho ibigoyi ngo muriko muraja mw'ijuru. Yamara nta muntu yapize Imana azigasha mu bwami bw'Imana. Icyo ndabwira cyo nimwihane kuko Umwami Yesu araje. Umwami Yesu araje ageze ku rugi. Umwami Yesu araje mwene data. Abasore muri komeye mweshingwini imishatsi, izo nyogosho zikuzimu, ugasanga mwiyanditseho, ugasanga mwicaye imirongo mu mutwe. Bamwe mukica imirongo uku, abandi mukica imirongo uku, abandi mukiyandikaho. Ndababwiza ukuri izo nyogosho n'izikuzimu. Nimwihane ntimuze murimbuke. Yamara ibyo murabikora mwicaye mu rushengero, ibyo murabikora mutonda buri munsi mu rushengero. Nimwihane kuko Umwami Yesu araje. Umwami Yesu yamaramaje agiye kurimbura ino si kubera ibyaha barimwo barakora. Bariko barakora ibyaha bibi, bariko barakora ibyaha bibi. Reka ndabwire, umuntu wese adashaka guhindukira Kristo azarimbuka. Ye mwene data, imbabazi zizarangira, imbabazi zizarangira. Icyo nakubwira cyo, ubu ukiri muzima ukwiye kwegera Imana ugasaba Imana imbabazi. Imana ikakubabarira. Ndimwo ndasemera ndakubwira, nimba udafite Yesu nta bugingo ufite. Nimba udafite Yesu wewe uri umupfu, ugenda warapfuye mwene data. Nimba ata Yesu ufite muri wewe uragowe. Yamara umaze igihe mu rushengero ariko nta Yesu Kristo ari muri wewe. Umaze igihe mu rushengero ariko Yesu Kristo ntago ari umugenzi wawe. Yesu Kristo wamusunuriye hariya, wamumanitse hariya nk'ikoti. Ndababwiza ukuri, nimugaruke ku Mana. Garuka ku Mana mwene data. Wewe wigize ikirara, wahunze so wawe ukagenda mu bihugu bya kure. Umwami Yesu arimwe arashaka kugaruka. Garuka wakirara we, garuka muri Yesu, garuka kwa so. Umwami Yesu ariko ashaka guhindukira. Dore Imana igiye kurimbura ino si, igiye kurimbura ino si. Tugeze mu bihe bya nyuma mwene data, nimba utayibona dore tugeze mu bihe bya nyuma. Ndiko ndakubwira ko Imana ije kurimbura ino si. Umuntu wese adashaka kwihana azarimbukana nayo. Umuntu wese adashaka kumwakira Yesu Kristo azarimbukana n'isi. Yamara nimwihane, mwebwe muriko muranyumviriza. Nje kubaburira bene data. Ewe ufite ugutwi niyumve, uwumva niyumve. Udashaka kumva na wareke. Umviriza mwene data, udashaka kumva nareke. Ariko ndakubwiza ukuri ko Umwami Yesu aje kurimbura. Umwami Yesu aje kurimbura. Yamara ndababwiza ukuri, mugira ngo genda banga, ntago ndabanga. Ndiko ndakora umurimo Imana yampaye. Imana yampaye umurimo wo kukuburira abantu ngo bave mu byaha, bave mu byaha. Dore muri ko mwiyambika ubusa,
udusutiye hanze, udupataro muri ko muriyambika ubusa, reba ayo mabuno mwahambiriye, reba ayo maguru yanyu ari hanze, yamara ibyo byose murabikora mukavuga ngo muri ko muraja mu ijuru. Iyo ntago ari za ijuru muri ko manyuramwo mwebwe, kubera ko ntawe yambika ubusa azigaje mu bwami bw'Imana. Nimuhindukire, nimwihane, kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Dore mugenda mwerekana mu kwaha, yamara mukagira ngo nta kibazo. Oya, umukristo akwiye kwambara akikwiza guhera ku mutwe kugera ku maguru. Abakobwa nta bitambara mushaka kwambara, mugenda mwambaye ubusa mu mitwe, mugenda mu nzu y'Imana mwambaye ubusa mu mitwe. Yamara ndababwire bene data, umwami Yesu ashaka ko mumwubaha. Mugenda kwirimba mwebwe mw'abamama mwe, dore ibitambata biri mu mutwe, kubera iki mubikora? Reka ndababwire, umuntu wese adashaka kwihana ngo yihane neza, yihane mu mutima no ku mubiri, nta juru afite. Yewe muririmbyi we, wowe uririmba ufite inzara nk'izi nkukuma, ndakubwije uko izo nzara zawe ntabwo uziga uzinjira mu bwami bw'Imana. Wewe isi gutunuka umunwa, ndakubwije uko intawe uzaja utihanye. Yamara abantuka mu ntuke, ndakubwiza ukuri kandi ndagenda, ndakubwira ngende. Reka ndakubwire, umwami Yesu nabagire neza, kandi umwami Yesu nabahe guhindukira. Dusenge. Ubu tugeze umwanya wo gusenga. Umuntu wese yumva ashaka kwihana, yamara umusambanyi ntazagenda mu bwami bw'Imana, yamara umusinzi ntazagenda mu bwami bw'Imana, abantu bose bataye abo bakanye ntibazagenda mu bwami bw'Imana, abantu bose bakora ibyaha bitandukanye bikinisha nta bwami bw'Imana bazinjiramo, abantu bambara ubusa bihindura bisukisha bishamwe ibikofe by'imishatsi, abo bose bisiga ibintu mu maso, amapudira, amakanta, ibiki byose, mumenya ko ijuru muri kumve ijuru riri kure yanyu, ntago muzigera muja mu bwami bw'Imana. Mwebwe mwambara ibiyeye, mwambara amaherena, mwambara ibiringa, ibiki byose mu mazosi, mwebwe ntaje umufite mutabitaye. Yamara nimuhindukire kugira ngo muze mugende mu bwami bw'Imana. Yamara umuntu wese yihinduye nta juru afite. Tugiye gusenga. Mwene data, wewe ugiye gusenga, ugiye kwihana, wewe umva ko ushaka kwihana, tugiye gusenga. Uwera Mana Israeli, ndagushima ndaguhimbaje, ndakwingize data wa twese, ugeneza abantu bawe, ndasenga abantu bari mu byaha, ndakwingiza Uwiteka kubagiye neza, genda ubakire neza mwama bakure mu byaha barimwo, mu izina rya Yesu Kristo Umunazareti. Abantu baciye bugufasha kwihana, ndakwingize mwama amaraso yawe y'igiciro, abeze data bakureho ibyaha byose. Urakoze mwami w'abami, sabye nizeye kubyumvishije, ni mu izina rya Yesu Kristo Umunazareti. Amen.